ke nehelana ho wena lengolo le pakahatsang hore BAP ho tloha kajeno e ngodiswa ka molao ke komisi e ikemetseng ya dikgetho e le party e tla nka karolo dikgethong tsa naha ena, mme lengolo lena selemong sena ke lengolo la bone leo komisi e fanang ka lona. Mohlomphehi moetapele. Lengolo la bobedi ke lena mohlomphehi. Lena le le putswa ke leo ka lona ke pakahatsang hore komisi e ngodisitse ka molao le tshwao la BAP leo e tlang ho tsejwa ka lona ha e emela dikgetho. Ke a leboha mohlomphehi. Lengolo la boraro mohlomphehi moetapele ke leo ka lona o tsebiswang ke komisi e ikemetseng hore ho tloha kajeno komisi e lebeletse hore party ena e tla nka karolo tsamaisong ya dikgetho ka dikomiti tse 10 tseo komisi e sebetsang le tsona ka boemedi ba di-party. Ke hlomphe ka mokgwa o kgethehileng wena ntate modulasetulo wa komisi e ikemetseng ya dikgetho, lona bahlomphehi di-commissioner tsa IEC, mohlomphehi director of elections le bohlanka bohle ba IEC. Re leboha mosebetsi o lo entseng wa tataiso ho ba ho phetha ditebello tsa ho ba mokga wa dipolotiki naheng ena ha se potele. O tlameha hore o fete ho methati eno yohle ka katleho, mme Basotho Action Party mohlaupe ka be se atleha ho ya ha se ka tataiso ya lona le mamello eo le bileng le yona ha re ntse re isana hodimo le tlase. Le ntse mosebetsi wa bohlokwa beng ba ka, mme ruri ha rona ke hore re lebohe. Le a tseba jwale hoba poho e nngwe e se le teng ka hara dipoho. Empa taba bohlokwa eo bahlomphehi commissioners ke ratang ho le hopotsa ke hore jalo fela ka ha re na le boikarabello ba ho bona hore bophelong ba party ena e ntjha re tla tlameha hore re sebetse ka dipallo tsohle tseo le re tataisang ka tsona. Pusong ya demokrasi, pusong e tsamaisang ka molao wa motheo le melao e meng, re a tseba hoba le lona ka mokgwa o tshwanang. Le lona you are accountable ho bakgethi ba naha ena, e le hore demokrasi ya Lesotho
e be democracy e nepahetseng. Ke bua tjena hobane ke rata hore haufinyane ka mokgwa ho ka phethehang ka teng, ketapele ya VIP le lona re bele re dile tafoleng hape re shebisaneng ya pele na mekga e ngodisitsweng le IEC na e ntse e phetha ditebello tse teng ka hare ho molao kaofela wa yona. Compliance with IEC rules and code. Ke tla rata hore re qoqe taba ena le lona hobane ke tebello hore democracy ya rona e tsamaye hantle kaofela ba itlammeng hore ke tla tataiswa ke molao, re bonahale re phetha ditebello tsa molao. Ya bobedi, re tla rata hore le re tataise beng ba ka hore na re se re le hokae ka ho hlwekisa sesiu e le hore bakgethi ba rona e be bakgethi ba nang le ditokelo ba teng ba phelang. Hoba re a tseba ha dintho tsena di sa hlweka, ha o kgutluwa dikgethong mane e ba tse ding tsa dintho tse etsang mahomohomo a lerata ho thwe ha le a tshwara dikgetho hantle, re batla ho le tshireletsa. Ya boraro, re tla rata hore re tataisane le lona le re bolelle hore na dikgetho-pheto tse lebelletsweng mabatoweng a 5 a senang boemedi ka ntlong ya bakgethwa e sita le tse lebelletsweng tse fetang 20 tsa bakgethwa ba puso ya dibaka na le se le hokae ka tsona. Ena ke taba e kgolo ya compliance with constitutional imperatives. Engwe ke taba ya boitukisetso ba lona ho lokisetsa dikgetho tsa 2022 hobane di se di le haufinyane, mme taba ena ka mokgwa o kgethehileng ke a tseba ho ba constitution ya naha ena e re ka morao ho dilemo tse 10 mabatwa a hlahlojwe a sewe botjha. Ha re a tshwanela ho e diehela taba ena beng ba ka, hobane ha re ka e diehela re tla iphumana re se ke le mosenekeng wa dikgetho, re sa phethahatsa meolwane ya molao wa motheo wa naha. Ke ditaba tsena tseo beng ba ka re lebelletseng hore re tla dumellana ka letsatsi le haufinyane hore le tlo tla re tataisa hore na boitlhopho ba lona bo hokae ka tsona. BAP e se le teng ka hare ho batho. BAP ha ga ditshia tse ka hodimo ho yona tsa yona ke taba ya good governance, mme re ba dula qoa ba disitseng hore molao wa naha wa motheo
o phethahatswa o ntse o le jwalo. Ke ka lebaka lena ke itseng ke boikarabello ba lona hore le re swae mehlare ha re sa ipapise le dipallo, empa ke boikarabello ba rona le rona hore re tataisaneng le lona ho bona hore le lona le phethahatsa meolwane ya molao wa motheo le melao wa dikgetho o le tsamaisang. Ha ke beile hakana ruri ke phete ke le lebohe ka mosebetsi o motle o le o etsang le komisi ya dikgetho e ikemetseng nahang ena. Ha e se ka mosebetsi ona wa lona o babatsehang, naha ena e ka be kula, hobane democracy ke pheko ya hore na ba fuwa matla a ho etella setjhaba pele, ba fela ba hlauwe jwalo ke setjhaba sa bakgethi. Ka le leboha beng ba ka. IEC ha e hole e etse mosebetsi jwalo ka ha e ntse o etsa ka bokgabane setjhabeng. Ka leboha. Mafube!